大家平安，家家外tu sua ka jam naman na makacinana suliwat. Saka tu sua ka jam naman na urita sopi na kai no semas imazai toa senai, imazai toa taidai saka tiro asulatan, imazai toa ita karam paturusa puru katu dosa karam. 诗篇103篇1至22节。Uri semam parawa caken toa cemas.Uri zemengeraken toa namasam parawaca angadan ni maju. Uri semam parawacaken toa cemas. Ini kakena uri demaudau toa kiliwa ke ni maju. Sipajeka taku pasariu ni maju. Sa papenangwa-nangwa iyaku sa itu ananga. Laka-laka naken toa ini kaku sifat sayang. Saka pinaringulan naken toa kiliwa katoa sarselan. Na paka patizua ken toa nama pakakaizua-zua a sinivai noa cemas. Saku kana kamaya na pupitsura kiparo alis. A cemas kita wari toa pasara-parapai na cau-cau a kiwaret saka semusu toa nama papa mama wa kakudan a pusara ja teya maju. Kini meneman ni maju sini pakelang te mosi ana semina mali ya kinudan ni maju. Sini papatsung uta toa Israel cau-cau a cemas ru paura saka ru kiliwakan. Ini ka keminamali ya paateren saka na penaramu wa kiliwak. Ini ka kirivuan na parauraut. Ini ka keminamali ya patemamiri. Ini ka kirain tuata pasari-sari wa patavung ta nujen. Ini ka kirain tua ta nakuya-kuya a temawari ta nujen. A kiliwa ketua napa alai te maju a cau-cau. Paramu a ravas. Pai namaya tua pinaramuran noa pinasasadan noa karwarwan katua kadunangan. Pada sajai ta nutina ta pasari-sariu. A namaya tua pinasasadan noa kasedas tua karedep. A cemas nangwa aravas tua napa alai te maju. A namaya tua nangwaan noa kama tua ala keni maju. Kemelang ti maju tua ta kina cau-cauan. Au kemelang uta tua inuvulan ikena pa urid. Ai cua tijen ata nasi maru cemeranga. Saka ata kina ikacawanan maru vucaranga a cemer-cemer. No semariwata wali meneka au inyanga ka uri mapatsuna mumal. Lakwa a kiliwa kenua cemas toa napa alai teya maju. A cau-cau a kemasi mamili apate mamili saka uri nakizang ti maju sa pas ilingi ya pararau toa te wili-wili leni maju. Uri nakizang uta toa zua maraka napasusu toa paaeces saka na kemasi waro nga kirai toa pajajeka teni maju a cau-cau. Ai tari babau a iradan noa cemas. Ti maju mawana huangti a palava-lava ketua kana nemane manga. Timona kate picuran a kate garagang a saskaulan itari babau. A kirandanda toa pajajekat a pasusu toa a kini meneman ni maju. Samparawatsu toa cemas. Timona pupicu-picul
kiskau-kau te maju maraka sivida itari vavau samparavatsu toa cemas inati ni maju kana nemane manga inu to nazuanga itwa pinalavakan ni maju samparavatsu toa cemas uri semamparavatsaken toa cemas aichu kainua cemas sinvichiki mazai toa诗篇103篇1节到22节。读出阿卡加曼加曼西尼布达万达女见，用什么来赞美？用什么来赞美？诗人指出，人的生命极其短暂，但是上主永远爱惜敬畏他的人。基督徒的生命就是颂赞上帝的生命。在上帝丰盛的恩典中，我们应当时常献上颂赞的祭，特别在疫情底下，赞美上帝可以让我们的心得着安慰与医治。愿我们对上帝发出心灵与诚实的颂赞。Sinaya apalaloya pasamarau tanudin。愿我们对上帝发出心灵与诚实的颂赞。Sinaya tanudin。Saka latinana gemalo akinumnan。我们要用什么来赞美？我们要用我们的心灵与诚实来颂赞我们的上帝。Sinaya tanudin latinana kilaruaya kemelang tuamanama amabana kianama azamana ta shikarva jashika zinger tuaja cemas，就是心灵与诚实的颂赞。Sinaya tanudin。Sakatu soka teman-teman sini pagi teman-teman tanudin。我今天赞美神了吗？那marvakan na semamparavatsakan na zamangarangakan tua cemas Sinaya tanudin。我今天赞美神了吗？ayaya pasamarau tua caca kini menemin tu suaca kini adavan saka kainuli。上帝啊，我要颂赞你的仁慈，感谢你赦免我所有的罪，医治我的灵魂。感谢你救我脱离死亡，并以怜悯慈爱环绕着我。我愿一生向你歌颂，愿你的灵时时充满我。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。Mali tu soka jaman-jaman nama kajana nama sila-sila nga sumupu kilaruai to mana sini pasamarau sini pajajika tenua cemas tu soka jaman-jaman latapina enet satapi varungi sata mareva papurigu to aja cemas ayakana pasamarau lamunana suleva tu soka kini adavan taja 平安